Assalamu alaikum Kırgızcan'ın YouTube kanalım görüşleri. Bugünkü mal bazar bizde. Жалал-Ат облысы, Тоқтоғұл районында тұрғандар. Жаңы жол деген мал базардасыз дерсе. Атайын ушул Қазақстан Тоқтоғұлға ушул мал базардын, малдардын бааларын билели деп келдик. Буюрса Тоқтоғұлдагы малдардын бааларын жакшы кылып тартып сурап, талас менен салыштырып бергенге аракет кылабыз. Сиздер болсо видео лайк басып, адамдын мээнетин баалап, комментарий жазып туруңуздар туугандар. Башка бир туугандар менен бөлүшүп. Канчада отса? 70. Эркек 70 миң сом. Суралыш баасы. Канчада отса? Я тууган. Баасы. 70. Жылда 70 ке туугандар. Суралыш баасы. Анда эмесе туугандар, бүгүнкү видеого лайк басып туруңуздар, азыр буюрса мынакей. Жаңы жол мал базары. Видео лайк басып, комментарий жазып туруңуздар, ичиндеги мал базардын бааларын жакшы кылып тартып бергенге аракет кылабыз. Канча болду байке? Канчадан кетти? 16дан. 16 миң сом. Кочкор, Кочкор экен. Олар канча экен? Козулдун канчада отуз? Энесин менен. Канча? 20 да. 20 да отуз. Тишич. Ортодон өтүп калганда. Жакшы. 20 миң сом. Жаңы тартып көрсөтөлү туугандар. Канчадан кел? Канчадан отсуң бааларын? 23. Тиштеричи? Тиштери. Билбейсиң, 25-22 кен. Бул жа канчадан кен? Тууган, канча кен? 15. Козу. 15 миң сом. Бургачы козу. Канчадан кен булар, Бааларын айтып коңузчу. Булар 20дан, булар 22. Тиштерич? 20-20дан кен. 21-20дан. Бұл жағын тартып көрсөтөлү. Эчкилерди аралаштырып алчы, эчкилерди. Канчадан да отуз, Ассалам алейкум. Канчадан да отуз? 15 да бар. Немесин улагы менен? Улагы менен. Эгиз улагы менен. 15 миң сом. Жакшы. Канчада отуз? Ассалам алейкум. Канчада отуз? 30 30 тишичи? Тиши 6 тиш. 6 тиш. Жакшы. 30 миң сом. Чоңго. Канчада отуз? 25 миң сом. Тишичи? 4,5 тиш. 4,5. Bununuz? Бул 15 да атам муну. 15. Былтыркы бул, Былтыркы козу. Канча сурап атсың? 22. Багалан экен, 22 миң сом. Суралыш баасы. Козулун канчада отуз байке? Козулун. Канчада отуз? 25 да. 25. Суралыш баасы. Канча болсо кеткен туру? Айтыңызчы, оюңуз деле. Монча болсо кеткен туру болду. 20-22 болду. 22 болсо, 20-22. Жакшы. Эгиз козу. Эгиз козу менен. Эгиз козу менен. 27 берип атчы. 27. Тишичи? Толук тиш. Толук тиш. Кай ургач эркек бүрөсү? Кайсы ургач? Эки өтөң эркекпи? Эки өтөң эркек. Канча болсо кеткен тур байке? Ошо 5 сом болду эле келбес чыккан эле. Жолдурес чыкса эле, жакшы. Адам көтөгөн иш болуп атты. Болор 27 болуп атыр, Эгиз козусу менен. Жакшы байке, содаңыз болсун, Ооба. Канча сурап атсыз? Баазын айтып коңузчу. 20. Козу экен, жакшы. 20 миң сом. Сиз канча сурап атсыз? 20. Бул дагы 20. Суралыш баасы. Канча? 30. Тиши канча? Жаш козу. Койдун тишин айтасыңбы? 2 тиш, 4 тиш. Билбейсиңби? Мейли, билбесең мейли. Жагаган жок да. Ассалам алейкум. Канчада отуз байке? 25тен да отам. 25тен. Жакшы экен,
25 ming so'm. Dişlerichi? Dişleri. Jash 2. 4 dish. Yaxshi. Qancha so'radasiz? 17. Yaxshi. Assalomu alaykum. Qancha do'st qo'zilini? 30. Dishichi? 4 dish. Bag'alang moshni qolibdi. 30 ming so'm. Urg'achi? Urg'achi. 30 ming so'm. Bular qancha so'radasiz? 35. Bunlar o'smen. O'smen 35 ming so'm. So'ralish bahsi bu savdo bo'libdi. O'tda talashib. Qancha so'radasiz boyga? Assalomu alaykum. Qancha so'radasiz? Qo'zlar 14 dan bor. Kozlar 14, uloqchi 8. Kozlar 14 ming so'm. Bıyıqlari, bultirqlar to'ysiz. Bultirqlari yaxshi. Savdan so'z. Qancha so'radasiz? 27. Dişlerichi? Dişli qancha? Chash 2 4. Yaxshi. Yo'q. Uloq Qo'zi da bor. qo'zi 11 ming so'mga ketdi. 11 ming so'mga savdo olib berishdi. Savdosi bo'ldi. Qancha so'radasiz? 22. 22. Qo'zi qancha oldi shuni G'avsmen? 22. 22 ming so'm. Qo'zi. Urg'achi erkak. Ya Tuğan. Qo'z urg'achi erkakmi? Urg'achi. Yaxshi. Buloq qancha oldi? 8 ming so'm. Yaxshi. 8 ming so'm. Qancha olasiz? Qancha so'radasiz? Kishine 1-2 soat. 21. Dishichi? 6 dish. 21 ming so'm. So'ralish bahsi. Yaxshi. Bo'lchi qancha ekan? Qancha? 17. 17 ming so'm. Bularchi? Yaxshi. Qancha so'radasiz? Bollarni aytaymi? Bollarni aytingiz. Assalomu alaykum. 14 ga bera. 14 ga. Buning saq. Aqd 16 ga bera. 16. Bultirqa? Üstü. Yakan 16 ming so'm. Yaxshi. Semiz ekan, yaxshi. Qancha so'radasiz? Жаңыда келдім ма? Aha. Bazı qancha bo'ladi? 35 tut. 35 so'ralish bahsi. Dishichi? Tişindire de çok tişindire qaradım. Qaragan joqsiz. Suyri Ko'ra. 35 ming so'm. 35 ming so'm iyice suyrat. Cho'nka. Yaxshi kenja. Qancha olasiz? 25. Dishichi? Qo'zi. Qo'zi 25 ming so'm. Siznikichi? Ba'zini aytgansiz. 22 ming so'm. 22 ming so'm. Yaxshi. Bundan mesela bir yağın tartib ko'rsatib beraylik so'rab. Tug'an balalar qanday ekan? Ya. 40 ekon nechoyni? Nechoy? Egiz. Urg'achi erkak. Ekoteng. Dishichi bunun? 6 dish. 40 ming so'm. 40 ming so'm yaxshi. O'zini tartib beraylik. Bunlar like basıp durmuşlar. Kaçadan dadız? 22. 22 ming so'm. Optom qo'ylaychi. 22 dan. Raznica var, Dişleri qanday bularning? Qo'zi var. Qo'zi 3, qolgani 2 dish, 4 dish. Optomga barına qancha berasiz? Yo'q, ba'zida aytsangiz 1 bani. Ey, tushib berasiz yaxshilar. 21 dan. Qo'zlar 21 dan ketadi deydi. 21 ming so'm. O'zini topib bering.
Qancha so'rayapsiz? Buga 25 lira. 25. Bugachi? Buga 8 lira. 8 bulaq. 25 qancha tish? Tishni ko'rgan jo'qsiz-ku? 4 tish qo'ydingmi? 2 tish. 4 tish. Yaxshi. Sodangiz bozdi, yaxshi ekan. Bog'lar qanday ekan? To'g'ri. Bog'larni aytmoqchi. 23. 23 dan. Tishlarichi? Qo'zu. Qo'zi. Qo'zi 2 tishdir 23 ming so'mda. 23 ming so'mda. Tug'anlar kim qaysi yoqdan ko'ryapti? Biz bu yoqdan ko'ryapmiz deb bizga kommentariy жазып ketingizlar. Qanchadan ekan? Qanchadan deyapsiz? Bu kızır. Hozir. Qancha bahsi? 25. 25. Buningiz? Bunda 25 qo'l bu. Qo'zi men. Qo'zi urg'achi erkak. Urg'achi. Qancha tish? 6 tish. 6 tish. O, narxingizchi? Qo'zi. Qo'zi qancha qoldi? 12. Yaxshi. 12 ming so'm. 12 ming so'm ketadi. Assalomu alaykum. Qancha deyapsiz beka? 50 dedim. 50. Tishichi? Kişi bilmiyorum. Biri harmat ettiler. Ha. Bunu sıraya bayla koydum bana. 50 ming so'm. Assalomu alaykum. Aleyküm. Qancha so'rayapsiz beka? 22 dedim. 22. Bularningchi? Barli optimi? 18'ini kozulgalar 30 tam. Qo'zg'oylar. 30 ming so'm. Quyruq moshnikini? Bu nimesi niye başqacha o? Appoq. Shundaylar. Bundaylar var. Bundaylar. Sarodaslar. Parodaslar joy ekan. Tishlari qanday? 2 tish, 4 tish. Tishdan o'tdi. O'tib qolgan tishlari. Appoq. Quyruqli o'zlarga. Bu yoqning bog'larini tartib ko'rsatib beraylik. O sizniki ekan ya. Bilasizmi? Bu yoqning neleri jo'q ekan. Bu yoqda arashanlar bor ekan, to'g'ri. O'sha arashanlarni tartib beraylik. Yaxshi bo'lib bog'larini so'rab. Sizlar kommentariydan yozib, like'dan bosib turingizlar, to'g'rilar. Assalomu alaykum. Aleyküm. Bayka kelingsiz. Kimniki? Mana bu bizdeki. Sayrap koymuş. Kelingsiz. Qanchadan bayka? Ya. Liniya nesi var? Demek ki 5 linye var. Şarkıydık var, babaştık var. Dağı? Türlü linye var. 80'lik ne? Qancha baş şu yerde? Böyle 40 baş. 40 baş. Qanchadan aylanadi endi? Az 23'ten doğat avuz. 23'ten. Doğru. Kızgana. 80 liniyasi. Bizdeki talasdik koy. Vatan talasdan geldik. Talas. Anan kelingsiz, nomeringizni aytingiz. Может, sizga ушул жактан көрүп жакшы бир соода болуп калар деп. 703 menen. 703 69. 69 77. 77 05. 05. Бул туугандар бул жакта 5 40 baş var. 40 baş 5 linya бар экен туугандар. Минеки. Өзүңүздөр көргөндөй 40 baş. Кулактар канчадан байке? 19'dan 18 jarım. 19-18 жарымдан өтпейт. 23 миң сомдон. Оптомго да болобу? Сүйлөшүүлөр болобу? Кызыккандар болсо туугандар телефон номерин алып бердик. Bizde koçlarda öğrenmiş. Bize Allah'a emet beyimiz de var. Ayıp veriyoruz taktağıyla. Жакшы, соодаңыз болсун байке. Ha rahmat. Атайын ушу Таластан келдик. Атайын тартайын деп келдик ушуга де. Kaçın öğretmen tartıp bakılan. Ой, болуп калат андайлар дагы бизде. Şurayı turgan mı? Şurayı görürsün. Шеп, балалар кандай экен я? Балалар. 55'ten tutamaz yine bala. Эне бала 55-тен. Тиштери кандай? 2'den 6 tiş geçeyim. 2-тен 6 тишке чейин. Geçenlerde 48'den beri koyduk. Шеп, номериңизди айткыңыз. 505 Аха. 22 Мхм. 15 Мхм. 08. Кызыккандар болуп тургандар чалып бересиздер. 55-тен эне бала. 5'ü gürpön 5'ü bir aylık kozlar. Жакшы, соодаңыз болсун,
Urtçuduk akça gerek. Qanchadan ekan bu yoqqa? Bu jaq kimniki ya? Sizlarki? Bağlar qanday aytqonsiz? Chekasini aytasiz. Krupka. Mayli. Tartpayla ochilib mayli. Bizga zarurchilik yo'q, keyingi chaqim tartib surab ketaveramiz. Ушул Ушул аралашан қой. Линиясы қайсы болып қалды? Ұмытып қалдысы, Бишкектен келген. Құлағы қанша? Өлшеген жоқсы. Yaşım ne Cumaş? 4 tish. To'ndir. Bazını aytыңызchi. Bazını 60'da koydum. 60'da qo'ydingiz. To'g'ridan to'ndir. Liniya 60'dan. Telefon nomeringizni aytsangiz. 502 men. 502 men 49 81 81. qiziqqanlar bo'lsa chalib baylanishaverasizlar, to'ndir. 20 ming so'mdan. Qancha bosh shu yerda? 4 bosh, 5 boshmi? 6 bosh. 20 ming so'mdan. Qancha tishdir? Qo'z ishlar. Salom, qo'z tishdir. 20 ming so'mdan. 20 ming so'mdan. Abla çek. Endi bola qancha ekan? 23. Tishichi? 4 tish. 23 ming so'm. Qancha dot? 40 cho'nkada. Urg'achi erkakmi? Qo'z urg'achi. Urg'achi. Tishichi? Tishi 4-chi, 5-chi qo'z. Yaxshi, 4-chi, 5-chi qo'z. 40 ming so'm. Bolarni aytingizchi. Chiqaram bundan. Bolarni aytingiz. O'yingiz tele? 35 ming so'm. 35 ming so'm bo'lsa ketdi deydi. Cho'ngoya boy. Yaxshi ekan aka. Sodan spozna. Просто mundaylar tartib jurim. Ova, mundaylar tartib jurim. Просто aytib qo'ying. Instagram yutqasingga Ova. o'xshaydi. Bu jag'ini tartib ko'rsatamiz. Qancha dotsa? Bazın. Bas 23. 25. Tishichi? Tishi 4 tish, 6 tish. 4 tish. Buning shu. O'qoting. Eko tengili 25 ming so'm. 25 ming so'm. Qancha dotsa? 20. 20. 20 ming so'm. Bu jaqlarning stili shundaymi? Bular bo'lak. Bular qanchadan? Bular 30 ming so'm. Cho'ng qo'y ekan. 30 ming so'm. Samasmi? Eni ola qancha ekan? 26. 26 ming so'm. Tishichi? Tishi 4 tish. 4 tish. Qo'zisi urg'achi erkak. Erkek. Erkak qo'shqor ekan, ha? Bollar qancha bo'lgan turadi? 25 desiniz. 25 bo'lsa ketdi deydi, yaxshi. Sodangiz bo'znecha, bunday tartib jurma. Salasmi? Qancha ekan? Beni ola. 22. Beni ola 22 dan. Tishlarichi? Tishleri normal yani. Bilmaysa turali, bo'lib turibdi ekan. Men sodangiz bo'zne. Qancha dotasiz? 27. Baxtli bo'lay, birovistiki, istiki. Ekoteng, egizdir. 27 ming so'm. Tishichi? O'rta tish. Yaxshi. Qancha dotasiz? Bazını aytqansiz? Bazı. Bere turma yerini aytib qo'yaymi? Beri turganlar. 17 ga 17 ming so'm. Shitir, yaxshi. Tishichi? Shitir tish. Ya, 4 tish. Narxingiz? Ani 19 ko'raman. 19 ming so'm. 6 tish. 6 tish. Yaxshi sodangiz bo'lsin aka. Belki qancha oldu şu? Yaldız böyle, sıras böyle. Kaç oldu? 25 bo'ldi. 25. 25 ming so'm bo'lib ko'rishul. Va aylanib ichiga kirib tortaveramiz. O qo'zlu qancha ekan? 28. Tishichi? 6 tish. Qo'chqor ekan, ha? Qo'chqor. 6 tish 28 ming so'm. Ne oldu? Belki qancha ekan? 30 game var.
30 Game Over. Dişi. 28. 4 4 diş. 30 Game Over. Bunun 28. 8'de otam. 28 milyon son. Bularınız. Bu buranıkı, bu meniki, bu ne? Bağılgan. Kança bazın? Bunu 22'de atıyor. 22 30. Dişiçi. Dişi kozu. Kozu dişi. Жақшыкен. Жақшыкен анасы. Қанша сұрап отырсыз бәке? 20. 20 milyon son. 20 milyon son kozusымен. 22 milyon son ekan şular. Dişleri çi? Kozu. Kozu dişleri. 22'den. Жақшыкен. Қаншадан? Çekesini açtı etti kança? 25 dişi. Ek diş 4 diş. Kartan el eken he? Narkların. 23. 27. 22'de. Bunlar 22'den ken. Bu cevabı. Жақсы содан болсын he? Қаншада атасың? Қанша сомда атасың? Қанша сұрап атасың? Қанша сомға бересіз десем? Оша қанша сомға бересіз? Сұрап атырмын осы қаншаға? 30'da atам mı? 30. 25 ya bunun 30 milyon сом, 25 milyon сом. Бізде сөйлегеніңіз біраз ұқсашпайды тақшайды. 60 milyon сом. Неме жетші? Диші? Жаңа тиш болды. Жаңа 6 диш болды. 60 milyon сом. Байке бойын білген жоқсыз бұл? Ой, біздер ашып жүрсіз ғой? Бірден ашық. 60 milyon сом. 60 milyon сом. Қаншадан да отыз байке бұлар? 19'dan. Dişleri? Dişleri çi? Ek dişler. Бұл жағында 19'dan mı? 19 milyon somdan жалпы эле. Жақсы. Dişi çi? 6 diş. 6 diş. 6 dişler. 6 diş. 4 dişten ötüp 6 ötüp. Bazı 60 milyon som. Жанында қанша? Ha, başka bir bal he? Ben satamam. Kaç aldınız? 20. 20. Dişi çi? Dişi. Dişin karavan yok mu? Altın diş salmadık. Bu. Olsun diş salmadık. Çok şükür. Nasıl sodanslar olsun he? Muğun bir beys mi? 45. Dişi çi? Dişi. 4 diş aç oldu. 45 milyon som. Kaça da oldu şimdi ya? Tuğan. 40. 40 milyon som. Koçkor. 40 milyon som tutuldu. Kaça sıra odası? Koyğu 22 milyon so'radi. 22 milyon som. TikTok'a, YouTube'a chiqaman. YouTube'a chiqadi. Narx qo'ychi? Qo'ydi. Ha, Qo'ydi 26 ta otam. 26. Qo'zisi. Qo'ydi erkak. Erkak. Nomerim aytib qo'y. Bo'ldi aytыңыз. 58 87 98 97. Chaling'da. Qiziqqanlar o'zi chali. 24 ga jedi. Tunda jaldan so'ngib jursizlar. Bo'ldi. Bu жағында tartib ko'rsatib. Qo'chqor qancha ekan ya? 70. 70. Dişiçi? 6 diş. 6 diş Qo'chqor 70 milyon som. Arçan quyruq жағындағы tartib bereyim. 70 milyon som. Qancha dotsi? Bağlarını aytib qo'yingchi. 26. 26'dan. Kozlu koy bunu. Kozlu qo'y. Qo'chqor ekan a? Ya. Yaxshi. Shuni tug'anlar o'sha menen To'xtag'uldan qo'y jag'ini tartib berishga harakat qildik.
облустан келишинче атайын Таластан келип видео лайк басып комментарий жазып туруңуздар. Мени баалап ким кайсы жактан көрүп атат, кандай болуп атат, кемчиликтер болсо айтып. Сиздер менен Кыргыз Жарнама YouTube каналы болду. Видео лайк басып комментарий жазып, кийинки видеолордон көрүшкөнчө.